Narumpayu Neoskum, ka channel ng Daki Padba, Gabriel Nyotar. Presiden jangka France Emmanuel Macron ulayathu hakinong thokubor bol kentu yo menteri rambadu jangka Israel Benjamin Netanyahu hakasing thoding ba unkier na kajing hertama ha madan ha Lebanon haka phone call benengkong jangki nadu kaliyur baladem ngalakhot yo menteri rambadu jangka Israel bon pennek pensa e kajing long trai jaka jangka Lebanon ban kier na kanu kathama ne jing akan batki au Macron hakaran san X hadin bagi spai Israel kilarung syaki katukan ni kisnong kaput bat kisnong kibadan hakabenta basyati jang Lebanon ka badai kari barim jang kari France kala syaring syakathama Middle East hakasinengkong haba kakenhun le no Hezbollah kabla kersyan ke Iran kala her thamai ke Israel kum kajing kentho halor kajing yap jang unong yalam baklidu jang ke Iran wa Ayatollah Ali Khamenei hakjing her thama jang ke US bat ke Israel hakasngikut tayo Presiden ke France uloong boleh keren ru baru presiden jangka Lebanon Joseph Aoun baru menteri rang badu jangkari Nawaf Salam hakaba ula banjur ya kajing dan kam ya ke Hezbollah ban sange si sendan ya kijing hertma jangka persya ke Israel bat sabar jangka nai loong baka jing dai hapreng Macron badu Netanyahu kelanang sniu hakaliur baladeb hadin ba uniu nong yalam jangka France ula penbana ya kajing temu jangka France ban itu ya kajing longri jangka Palestine ke France kala itu tikna ya kawai kari Palestine hakabakut jang ubanai naiwi shwa baka jing sange thama kaba telot kan sedang hakathan Gaza hau benai babut hakashiti kabalapha hakashiteng nailar Netanyahu laujor baka jing temu jang ke France ban itu ya kari Palestine kapenmi ya kajing persya ikiju hakabau Macron ula juba baka jing khon persya ikiju kamdei panlong dakitiarele Menteri Kampari jangka Israel Gideon Sar ulong hakabas dang jangka benai September baka sorkar jangku kanam menjur ya kajing kwa jengo jang Macron kat ba ke Paris kadang temu ban itu ya kari jangka Palestine